Immaculate Tumuhimbise Mayanja chairperson wa Mbara City South Women Entrepreneurs Emyoga Sacco nagira ngu mu kibiina kyabo ekyakakoba iyo kubanza bakatunga miliyoni emwe y'emyoga niko kubahwera kugura ekyoma ky'okukora za briquettes. Tukantumanya ngu ntuza kuzekozeseza muka zituyambeho ekyakabiri tukantwenda kwihamu sente kandi ekyakashatu tukantwenda ngu twayeza kwega briquettes tuzegese n'abaana bitu. So ekindi kyatugarize mu amani kutwagire kuza kwetorora kurunda twashanga katare kazo kakozere ki karuho. Ashoborire ngo bwanyuma yo kutandika gukora briquettes bakateganisibwa mu enjura nuko kugaruka yo musako bakabahereza miliyoni ezindi 3 okombekaho komeseza. Kandi dry tuyambire munonga okugira supply mbwene sustainable kugira ngo bwire bwona no mucanda no munjura abantu bani benda briquettes bakora ki nibazitwara. Muhimbise atushoborire kuba gukora sente kuruga mu briquettes omukwezi ntukora mu tani 3 za briquettes. So ntuteka tani emwe tugiteka emitwaro 40 tujya mu miliyoni 2.2 mwene mirundi 3 mu kwezi nituba ntuya miliyoni 6.6. Aha nshonga y'ebyo buhangwa Tumuhimbise ashoborire cyo bariyo nibakora kureba ngo babirinda abo kwa briquettes zo kureba tizine mwika tuzikutegana sombe kwateye n'ibyo buhangwa kandi nangwa n'uwakoyene n'enju ya tiles noteka ho sigirejo kandi obasa kutekaje. Nwero mu Uganda twine agriculture waste nyingi ebishansha ebikonko by'ebicori ebihatira ebyo byona twine plan yo kugira ngo tubiteke omukaduramu bageta killing method okubikwata okabito omukaduramu okabyosya okeza kubyosya okiyamwe rusenyente okarucenchura ukakora briquettes. Ekyo nkituyamba kuyamba ekyo byo buhangwa aho kuba nori atuntukoza cyako dust eri kurugaki omumakara kunga tukajibanzaho kugira ngo yo orusenyente rwangu kutunga kandi method eri yanetaga kugura akakadurama kunani nkugambira kandi nako tukasentenche aterira bakazo muranga obutagaya mirimo no buyakuberiye yo burofa ahabo kuba no bore nore buriyo burofa bitu ne sente kandi kija kubayamba nore briquettes no wasa kuzikorera haka urwo mu cikari oshohora hero mu compound kandi okoreremo briquettes n'ubuzirezi ryezo burofa oreberera abana bawe oreberera eka yawe engare zanje ziwazireba nambweno tuziherera cyo taxi na nagitaho nakwato briquettes nebambuka mwene ebyo nkabirugama hato wono yongeye tunamani kugira ngo hasigire mu mari nko muntu Tumuhimbise nagira ngo project eje muhwerire okubisa hwekaye nambweno na wabo no mushija wanje wamubuza nakugambira ngo etwerire twena enyambiro kureberera abana banje nejongera kushashura school fees nimpwera wo mushija wanje enyambire akutandika na projects ezindi nakugambire ngo twinishomero ishomero ryo ndukosa briquettes aba basima government kurabira microfinance support center okutekateka hakutungura mukazi abo kwa president akatekateka nk'abacyara yamanye bizibu byitu ekikuru munonga tukantwetaga abacyara nibani betaga capital haza capital je kubetaroho ushango yineka idea yawo ko munda konka kikugumira kugira icyo watandika so nyenda kubasima munonga habwa TV West and Adolf Ireka.